Своеобразный метод есть у них. Özlerine məxsus metodları var, əziz tamaşaçılar. Скажем так, большинство специалистов, они, работающие с детьми, они используют tot или iной metod. Tərcümə edin. Bir çox mütəxəssislər var ki, onlar müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. В нашем случае речь идет о методах развития детей, которые мы создали сами. Bizim vəziyyətdə uşaqların inkişafından söhbət gedir. Это запатентованные методы по музыкальной терапии, Bu арт-терапии. patentləşdirilmiş metodlardır, həm musiqi terapiyası ilə, həm rəsm terapiyası ilə bağlı. Efirə verin, zəhmət olmasa mərkəzin görüntülərini tamaşaçılarımız üçün maraqlı olsun. Aha. Но самое главное, в основе того, что мы делаем, лежат не методы, а, ну, прямо говоря, оздоровление детей, которое достигается с помощью, скажем так, прямо. Вы спросили, чем отличается наш метод от метода других. Soruşdunuz ki, nə ilə fərqlənir bizim metod? Ответ очень короткий. Çox qısa bir cavab verəcəm. Nəticə ilə. Самое главное – это результат. Ən əsası odur ki, nəticə. Результат, который считается невозможным ни в какой стране мира, ни за какие деньги. Elə nəticələr var ki, onlar dünyanın heç bir yerində mümkün deyil. Результат, который вот, продемонстрировали огромное количество людей со всех концов планеты. Ну вот две семьи могут рассказать конкретно, что. İki nəfər oturub ki, Мне самому интересно, поэтому я спросил, честно говоря. Nümunəmizdir. Из Украины приехал, допустим, это уже явный пример. Ukraynadan gəlib, yəni nəticə görməyən adam Ukraynadan bura gəlməzdi. Это почему? Чем отличается? Неужели там нету? Yəni mənə deyil, çox maraqlıdır ki, Результат. Ukraynada metod yoxdur, istifadə edə bilmirlər, amma oradan adamlar bura gəlirlər. Я уже упомянула, что причина вот всех этих состояний – это повреждение центральной нервной системы. Да. Мы когда-то на самом... Mən artıq bunu qeyd elədim ki, bunlar hamısı mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi əsasında olur. Вот когда-то, когда у нас родилась дочь с тройным обвитием пуповины, и у нее оказались все вот эти проблемы. Nə vaxtsa bizim qızımız doğulanda, həyata gələndə bizim qızımız və onun da müxtəlif problemi oldu. Мы обнаружили, что естественный метод, собственно, то, что вот Давид ссылается как наши особые способности, это правда. Что они помогают восстановить поврежденную центральную нервную систему. Как только. Bir dəqiqə, David bəyin dediyi kimi bizim qızımız doğulandan sonra xüsusi vasitə ilə yəni biz onu tədavisini eləməyə başladıq və bu da gördük ki, çox gözəl nəticə verir. Я своими глазами, например, видела, как мой ребенок, который не мог ничего запомнить в садике, она не могла запомнить песенки, она не могла соединить предложения, она говорила три слова, почти не понимала вот даже в быту, да? И как она у меня в течение недели выучила все песенки к празднику Пейса. Və bir həftə ərzində o mənim qızım Я считаю, что это все от Всевышнего, потому что любое исцеление это от Всевышнего. Bu Allah'tan gələn bir müalicə üsuludur ki. И когда она пошла в школу, вот это было, ей было 5,5. Və o 5 yaş yarımında в Израиле идут в первый класс. 5 yaş yarımında İsraildə birinci sinifə gedirlər və bizim qızımız artıq məktəbə gedəndə Она была не готова к школе совершенно. У нее было огромное отставание. Она не знала ничего. O məktəbə heç cür hazır değildi. O çox inkişafdan geri qalmışdı. Это вы на свой собственном опыте все это рассказываете. С чего мы началось? Почему мы вообще стали этим заниматься? Nəyə görə biz bununla başladıq? Hardan başlanğıc olub? Потому что мы смогли восстановить своего ребенка.
Biz öz Нам стало övladımızı жалко других родителей. artıq müalicə tədavi eləyəndən sonra Вот первый класс у нас был очень тяжелый, потому что ребенок, который заговорил в 5,5 лет, пропустил все, то есть пропустил садик, пропустил всю подготовку к школе, çox все было çətin idi bizə. пропущено. Çünki bizim övladımız birinci yaş sinifə yarım idi, gedirdi, 5 da. yaş yarım idi, birinci sinifə gedirdi və hər şeyi buraxmışdı, bağçanı buraxmışdı və bu da ilk Məktəbə təhsili qədər idi idi. ki, məktəbə gəlmişdi. То есть практически, когда она пошла в первый класс, она вот как вот с нуля пошла. Вот если O бы она pошла в birinci садик, sinifə было бы sıfırdan хорошо. getdi. Но она пошла в первый класс. Amma o getdi birinci sinifə. И первый класс был очень tяжелый. Və birinci Учительница, sinif çox ağır я не знаю, idi. что она про меня думала, наверное, она Biz думала, что bilmirik я müəllimə biz ребенка haqqda nə в подвале düşünürdü. держала. Потому что она Amma o увидела, elə что ребенок düşünürdü ki, biz может o uşağı учиться. zirzəmidə saxlamışıq. Heç nə bilmirmiş də uşaq. Bəli. Dünyadan bir xəbər imiş. Да, ребенок Теперь может аутизм учиться, синдромом ребенок развивается развивается. шаг. То есть, и если вдруг она в 6 лет пришла в таком состоянии, да, что же эта мамаша с ней делала, да? Və müəllimə elə düşünürdü ki, 6 yaşda Da. bu bizə belə Понятно, müraciət da. edibsə, demək ki, anası bunu ilə heç bir şəkildə məşğul Məşğul olmayıb. olmuyor. Вот, поэтому первый класс у нас был очень тяжелый. Ona görə Я birinci очень sinif bizdə благодарна çox çətin учителям, idi. которые Mən помогли çox нам. təşəkkür edirəm müəllimləri ki, hansılar ki, Da, bizə şkola. dəstək oldular. Yes. Məktəbə təşəkkür edirəm, müəllimlərə təşəkkür edirəm. Да, şkola, которая давала нам дополнительные уроки, например, языка, там других занятий. Və onlar bizə əlavə məşğələlər verirdilər, dil məşğələləri verirdilər, məşqləri verirdilər və əlavə bizimlə məşğul olurdular. Но уже во втором классе уже стало легче. Amma Она ikinci sinifdə стала bizə artıq средняя. rahat oldu. Çünki o Dağlanıyor. orta Уже səviyyədə da. oldu qızımız. Учительница мне в начале года сказала, вот вы получили плохую характеристику, ребенок ничего не знает, İl başlayanda трудный müəllimə ребенок. mənə dedi ki, siz pis Xarakteristikanız xarakteristika yaxşı almışsınız və deyil. xasiyyətnaməniz yaxşı deyil. Amma indi hal-hazırda Короче, Сахар нам нормально. предложили еще дополнительные занятия, və там bizə yeni занятия со məşğələlər студенткой. və Əlavə məşğələlər. əlavə məşğələlər Я говорю, təklif все, etdilər. давайте. Biz dedi Да, hər всё, şeyi давайте. verin. Вы Nə же verirsinizsə с этого и biz начали. deyik. Пошло и поехало. Aha, elə 20 лет вы bununla этим da занимаетесь. başladı və Вот. 20 ildir Короче, bu işlə смотрите, что məşğulsunuz. было. Проходит месяц, смотрю, мы не получаем дополнительного ничего из того, что нам Və bir обещали. ay keçir, biz baxırıq ki, biz əlavə heç bir şey, heç bir məşğələ almırıq. Еще месяц прошел, я иду к учительнице, говорю, где вы обещали? Və bir aydan sonra mən Давайте. yenidən müəllimənin yanına getdim. Dedim, siz bizə söz vermişdiniz, hanı bizim əlavə Məşğul olacağımız dərslərimiz. А она мне говорит, вы знаете, вот нам сказали, вам дали очень плохую характеристику, но мы вот видим, что она, ну, средняя, там, может быть, чуть-чуть ниже. Есть, говорит, гораздо худшие дети, вот им Amma нужнее. biz baxdıq ki, sizin barədə bizə yaxşı xasiyyətnamə verməyiblər, amma sonradan məlum oldu ki, sizin övladınızdan da daha aşağı səviyyədə olan uşaqlar bizim Но я məktəbdə все равно təhsil как бы aldı. выпросила все дополнительные занятия, а к третьему классу уже все было как обычно. Mən yenidən onlardan əlavə Üçüncü sinifdə məşğələləri çox istədim və 3-cü sinifdə bizdə artıq hər şey normal idi.